I pozdrav svima ljudima i došli u video. Danas kao što vidite po naslovu videa došlo je da upgradeamo moj komp. I to je inače ovaj komp kao što vidite. I ako se pitate zašto želim da ga upgradeam, sad ću vam sve ispričati. Znači kada sam ja tek dobio ovaj komp imao sam jako velike probleme sa paljenjem. Znači bukvalno matiča je treperala ovako već jedno 4 mjeseca i više, tako da sam onda bio u fazonu da li je matična, da li je napajanje ovo ono, i testirao sam već 2 napajanja na ovoj matiču koju sad imam, a to je Asus TUF Gaming B560 plus Wi-Fi, i 2 napajanja nisu radila, pa sam odlučio da kupim novo napajanje. To je ono tek poslije, pošto mi je 19. januara bio rođendan i onda sam dobio bukvalno, vidjet ćete šta sve novo. Onda sam odlučio da kupim novo napajanje koje mi je stiglo za jedan dan i onda kada sam to napajanje namontirao, radilo je. I ako se pitate zašto sam ga namontirao, htio sam im da će da radi, a bukvalno ono nisam mogao da stane baš bez kompa 5-6 dana, koliko već 4 ili 3 otprilike, ali opet ono. Mislim, imao sam opcije druge, ali opet htio sam stvarno da ubacim to, da vidim da on će da radi. Tako da pre početka ovog videa bacim like, share i subscribe, a mi se bacimo na sklapanje. Ok, kao što vidite, mislim ja sad neću odmah sklapati, nego ću ono, prvo da sačekam mi se prebace fajlovi sa backupa. Kada mi se to bude prebacimo, onda ćemo krenuti, a sada je vreme da pričamo malo više o specifikacijama. I kao što vidite ljudi moji, ovo su moje nove specifikacije, a u pitanju matična ploča ASRock B760 Pro DDR4 za RAM memoriju, 14. generacija redi, a sad ćete vidjeti procesor, ali pre napajanja naravno napajanje, Thermalright 850 W plus 80 GOM, kao što vidite ima ATX 3.0 i PCI 5.0, i ona najbitnija stvar je procesor Intel i7 14700 KF Mega 1700, to je inače soket. Znači ovaj procesor je bukvalno ona, ne znam stvarno šta da kažem, i samo da im gdje pišu korovi. Znači ovaj procesor ima 20 korova i 28 threadova. I ovo Arctic Liquid Freezer 3 Pro 240 vodeno hlađenje. Znači ovo je jedno od ono jako kvalitetnih vodenih hlađenja, kao što vidite. Ovo također može i za AMD. Znači moj brat ima isto ovako, samo što on ima 3 ventilatora 360, a ja sam kupio jedno sa, to jest vodeno hlađenje sa 2, zašto ovdje mogu da stanu samo 2 ventilatora. A mi opet ljudi moji, uporedite ovaj ovdje Arctic Cooler i ovo vodeno hlađenje. Znači ono, ovo vodeno hlađenje će bukvalno da hladi jako dobro procesor. Mislim dobro, procesor jeste prejak, ali 20 korova i 28 threadova će meni biti super za video editing. Znači više neću uopšte imati one bugove, također ću igrice moći da igram super. Tako da ajde sad stvarno se bacimo na sklapanje. I ljudi moji, ja sam završio sve, tako da je došlo vreme da ugasimo ovaj komp. I ovo je možda čak i zadnje gašenje pre nego, mislim vidjet ćemo, neću još ništa pričati, tako da se ugasio se. Kao što vidite, na novom napajanju sve lepo radi, također sam kabel lepo ubacio, tako da to je to. Ja ću sad ugasim napajanje i produžni i onda ćemo da otvorimo komp sa zadnje strane i krenuti da sve rasklapamo. Ok, kao što vidite, isključio sam sve kablove, tako da je sad vreme da krenemo da rasklapamo. Znači prvo ću da ugasim sve ove ovdje kablove, da izvadim, pa ću onda da naravno očrafim sve, inače neću moći da snimam, zašto ono, treba će mi 2 ruke, ali nema veze, vidimo se kada budemo diskonektali sve kablove. Ok, kao što vidite, diskonektao sam sve kablove i sada je vreme da izvadim grafičku i ovu PCI Express karticu. Ok, kao što vidite, izvadio sam grafičku i onu PCI Express karticu i sad je vreme da skinemo RAM, tako da vidimo se kada budem trebao da skinem i matičnu. Ok, sad sam položio kućište ovako, pošto je vreme da skinemo matičnu, tako da ću ja sad da krenem da očrafim. Također ću da vam snimam malo, nećete moći baš da vidite puno, ne znam da je uopšte u fokusu, zašto se sad stvarno trudim da ovo lijepo sve očrafim. Naravno treba mi i svetlo, ali dobro, imamo dovoljno. To je to, prvi šraf je odšrafen, imamo ovdje jedan, da nisam diskonektao ove SATA kablove, ali dobro, to ću lagano, oni se jako lako vade. Da, napajanje neću skidati, ajde da diskonektamo sad, opa, inače ova matična je ispravna, ali ono, fore, naručili smo sve zajedno, tako da ono, sada vraćam, ono, ne da mi se, ako sam već dobio, ono, mislim ovo će ljudi moji da traje, zašto ovo stvarno, ovaj novi procesor i sve, ovo je stvarno jako, ono, kvalitetno. Također procesor je ono,
10 od 10. Nisam ga još probao, koristio sam 14.600K, ali ćemo vidjeti, to je bio i5, tako ćemo vidjeti kakav je i7. Nikad nisam koristio ovako, ok, izvadili smo još jedan šraf, to je to, nemam veze, lagano. Naći ćeš ga. Inače, brat mi pomaže i on će vjerojatno stavljati procesor, mislim hoće. I vodno nađe, pošto ja stvarno, ne znam, fora ljudi imaju što ja mnogo žurim i sve, a ovako za rasklapanje to sam lučio ipak da ja uradim, zašto mi je lakše. I ovo ja mislim zadnji šraf, tako da to je to. Vidimo se kad budemo skinuli matiču. I kao što vidite, skinuli smo matiču i sad je vreme da skinemo kunger, pošto ćemo ovu matiču nositi za Srbiju, vjerojatno ovo napajanje, vidjet ćemo, ja to u Srbiji mogu da rešim, a ovdje u nas koji stvarno ne znam, nemam jednostavno povjerenja, mislim to je samo dugme problem, vidjet ćemo šta ćemo da radimo, ali za sad imamo plan da je odnesemo za Srbiju. I ljudi moji, konačno je došlo vreme da otvorimo novu matiču, tako da 3, 2, 1 i evo je nova matiča, kao što vidite. Se osjeća na novo, osjeća se, kako dobro izgleda, jako ne vidimo sad sve, znači ovdje dobijamo 1000 stvari, ovdje su neke tu instrukcije koje ćemo naravno sačuvati, zašto, evo ga, šta je ovo neki dodatak, nebitno, kao što vidite, ovako izgleda matična i sada je vreme, da, ovako izgleda matična i sada je vreme da sklonimo sve ove, kak se zovu već, nebitno, ne znam ja šta pričam i kao što i tebe matiča, tako da je sad vreme da izvučemo odavde, naravno da otvorimo, trebamo da isječemo ovu kesu, kao što vidite ovdje je tačno napravljeno da isječe, tako da vidimo se kada budemo otvorili cijelu matiču ovako, kada budemo izradili. Kao što vidite, otpakovali smo matiču i pogledajte samo kako lijepo izgleda i sad ćemo prvo staviti M2 SSD i onda ćemo staviti vodeno hlađenje. I ovaj deo vam baš neću moći snimati pošto se stvarno jako fokusiramo. Ljudi moji, prošlo je 40 minuta, mi smo najgluplje osobe, znači gledamo, nije htjelo da se zašrfi uopšte zato što smo mi SSD ubacivali ovdje. Ovo je nešto random, ja ne znam ni zašto ovo, i ovo nije bilo lijepo, znači mi bukvalno gledali smo video 30 puta, znači umjesto da stavimo ovdje, mi smo stavljali ovdje. Čak se SSD malo pre i nakrivio, ali valjda će da radi, nadam se, mislim sad je ispravljeno, znači ja stvarno ovo se nikad, dešavaju se greške, ali da ja umjesto ovdje stavim ovdje, još nas dvoje gledamo i bukvalno ne razumemo i dalje smo, mislili smo dobili... Stiskamo i SSD se počeo krivi. Da, počeo da se krivi, ja sam se uplašio, znači ovo stvarno nema nigde, potrošili smo 40 minuta za džabe, do sad smo čak mogli da budemo i pri kraju, ništa, sad ćemo možda idemo da jedemo, tako da čućemo se malo kasnije. I ljudi moji, prošlo nekih 40 minuta, otprilike ja i brat smo jeli, tako da je sad vreme da nastavimo s klapom, znači unboxat ćemo procesor i vodeno hlađenje, inače vodeno hlađenje se malo drugačije montira, znači mi ćemo morati ovo sve da skinemo, vidjet ćete sve u nastavku, ovdje tu stara matiča, montirali smo SSD, tako da je sad vreme da otpakujemo procesor i vodeno hlađenje. I sada je vreme da unboxamo Intel i7 14700KF i prvo trebamo samo da odlepimo ovo, evo ga, ide, ajde, odlepi se više, drži. Znači kao što vidite, odlepio sam, nisam perfektno, nema veze. Kad bi ja znao da odlepim lepo, dobro, lagano, ima i sa druge strane, ja mislim da nema, to je to, odlepljeno je. Ovo ćemo samo stavimo sa strane i kako se otvara procesor, ovako ili evo ga, da, ne znam što je iskrivilo, to je to, otvaramo ga, ajde hoće mi da izađe i evo ga ljudi moji, i7 14700KF, znači on toliko dobro izgleda, samo moram baš da budem pažljiv i sad ako padne, gotovo je, kako se ovo sad radi, nebitno. Ovako izgleda procesor i sad je vreme da ga stavimo ovdje i to nećemo moći da snimamo zašto ovo je bukvalno najbitniji deo. I također pre nego što budemo stavili procesor moramo da otvorimo vodeno hlađenje, tako da moram samo ovako i sad kako se ovo otvara, ne mogu da, samo ovako. Ok, evo ga, izvinite, malo še i evo ga, kako dobro. Izgleda se osjeća se, jao, kako ljudi moji lepo izgleda, evo su ove cijevi,
bukvalno, ovo je čak i teško, tako da ne veze ništa vidimo i sad ćemo morati uzeti malo vremena da bi ovo sve montirali, tako da vidimo se kada budemo montirali. Ok, trenutno smo stavili procesor i ovaj kako se zove plate za vodeno hlađenje, kao što vidite tamo su ventilatori i pumpa, tako da je sad vreme da stavimo RAM, znači stavit ćemo u drugi i u četvrti slot i kako se već stavlja RAM, da nalepnica bude sa ove strane. I sad je vreme da čujemo taj škljot. Ok, nije bio baš smooth, ali ne veze, znači ubacit ćemo i u četvrti slot. Inače, ako ne znate kako provjerite da se dobro ubacim i RAM, pogledajte samo ovaj ovdje razmak i na matiču, ako se to poklapa ubacim se dobro, ako se ne poklapa nisu ubacili dobro. I obavezno pazite kad ubacujete RAM i ako to poremetite i sami znate koje su sad cene za RAM memoriju, tako da to je to mi smo stavili, a sad idemo dalje. Kućište sam položio ovako horizontalno i sada je vreme da stavimo matičan i pre toga je vreme da odlepimo ovo, samo što ja ne znam da ću moći da odlepim, ne, mi moramo da izvadimo matiču do ih sunđera, dobro sad ćemo to uraditi. Da, sad se sve vidi, inače ovdje možete vidjeti u USB portu je tako da samo, da moram, držim matiču. I sad je vreme da odlepimo ovo, neće. Naveze, evo ga ide. Izvinite što ne mogu da snimim dobro i to je to, ovo je odlepljeno i sada je vreme da stavimo matiču u kućište. Ubacili smo matiču u komp i pogledajte samo kako izgleda lijepo. Inače imam osjećaj bukvalno kao da sam dobio cijel novi komp, ali zapravo je matična, dobro pola kompa možete reći, matična, procesor, napajanje i vodeno hlađenje. RAM memorija je iz drugog kompa, to jest iz, kako već da kažem, i M2 SSD također. Tako da je sad vremen da montiramo šta? Pa vodeno hlađenje i ovo će biti jedan od jako dobrih demova, zašto me baš zanima kako će ovdje stojati vodeno hlađenje i posebno Arctic vodeno hlađenje, jedno jako dobro. Također ću ovdje staviti još jedan ventilator, nije RGB, ali ne veze, vidjet ćete sve u nastavku. Ok, sad smo povezali kablove za procesor, znači ovdje ima jedan osmopinac, jedan četvoropinac, tako da je sad vreme da stavljamo vodeno hlađenje. I ljudi moji, vodeno hlađenje sam morao da stavim ovdje gdje se nalazi front panel, zašto nije moglo da stane ovdje zbog RAM memorije, a i ovako zašto je ovo kućište realno malo, mislim, ličina ovako izgleda normalno, niče možda stane, ali nažalost nije moglo, mislim ne veze. Ovdje su bila 3 ventilatora i ovaj bukvalno zadnji ničemu nije služio, samo je hladove hard diskove, tako da ćemo ova 3 ventilatora kućišta staviti ovdje, to je 2 ovdje i 1 ovdje. Također ćemo sad ubacimo grafičku i da upalimo kom da imamo da li sve radi, tako da ćete to također vidjeti. I ljudi moji, mi smo bukvalno sklopili ceo kom, znači trenutno je 15 do 12 i nije nam toliko dugo trebalo, samo smo se jako namučili oko ova 3 ventilatora, to su ventilatori od kućišta i rekao sam vam malo pred vodeno hlađenje smo morali da montiramo ovdje, ali ne veze, sad smo bukvalno povezali, ja mislim čak i sve, tako da je sad vreme da upalimo komp i da vidimo da li sve radi. Ok, sada je došlo vreme da upalimo napajanje, inače nisam čak ni vraćao front panel, tako da je dugme, evo ga, bum. I da li radi kao što vidite matično svijetli i sada je vreme da upalimo komp. Čekajte samo da pomerimo ovaj drugi monitor. 3, 4, sad. Ok, to se pali. Čujem neku tečnost, odavljamo hlađa, ovaj ventilator i svijetli, ovaj ventilator svijetli. Samo da zanima zašto vodeno hlađenje ne svijetli. Ok, imamo će da baci sliku. To nam je najbitnije, dobro, tek je prvo paljenje, možda će trebati par restarta dok se upalni, smo mi upalili da jesmo adresabilno LED. Da nismo lepo ovdje stavili. Šta mi, verovatno? Mislim da to lepo nije stavljeno. A ne bih rekao da je to toliko ne biti. Samo imamo će da nam baci sliku i trenutno izbacuje neki problem, a to je RAM. Ne veze ništa, čućemo se kad budemo fiksali ovo. I ljudi moji, kao što vidite, komp radi, a ako se pitate šta je bio problem, bukvalno ništa nije bio problem, mislim, sad smo fiksali da svijetli ova pumpa, inače problem nije nikakav bio, nego smo samo trebali da sačekamo jedno 2-3 minuta dok matiča ploča istrenira RAM memoriju, zašto ne znam zašto je to tako, ali kao nova matiča, pa smo trebali malo duže sačekamo, menjao sam, to jest prvo sam stavio u prvi i treći slot, pa onda tad radimo, pa sad vrati u drugi, četvrti, tako da sad radi. Ali ljudi, pogledajte kako mu je po svetlikom, znači ja ovo ne mogu da vam dokažem, znači snimam sa flashlightom, ali bit će i kadrovi bez. Tako da je sada vreme da updateamo BIOS. Ok, trenutno updateamo BIOS i kao što vidite RAM radi samo na 2130
3 MHz, ali dobro, to ćemo sve poslije da podesimo, inače procesor se uopšte ne zagreva, što znači da ovo vodeno hlađenje dobro hladi, ali ne veze, sad ću da updateam BIOS i poslije toga ću vjerojatno da sklopim ceo komp, to je da ga zatvorim ovo ono i onda ću da instaliram Windows i kad budem instalirao Windows iću da spavam, to jest ako budemo još nage podešavat ću, možda osnovna podešavanja, vidjet ću, ali ljudi moji, inače da vam preporučim, znači ako ikada bingate PC i ako se stavim RAM, ako izbaci error RAM memoriju, samo sačekajte, znači sačekajte jedno 10 minuta ako treba i ako vam bude loadano znači da uopšte nije nikakav problem, zašto nama RAM svetli kao što vidite i malo pre svetlo, a pisano je da ne radi. To je samo zašto je ono, nova matriča i treba sve da se navikne. Čak i kad sam restartao kompjuter 2-3 puta, trebalo je, što znači da se sve još nije kao, ne znam ja, navikli ili kako već da kažem, sve još nije namješno. Također, kad kupite novu matriču, updateajte BIOS obavezno, znači to je ono najbitnija stvar. Ja, iako je na kutiji pisano 14. generacija, red je za svaki slučaj sam updateao BIOS na najnoviju verziju, kako bi sve bilo okej. I trenutno instaliram Windows 11 i koliko je sati, pola 2 ujutro, to je skoro 22 ujutro, znači komp svijetli, prelepo. Ja ne mogu vam pišem da bukvalno sve ovo svijetli, samo zašto komp svijetli, znači ljudi ne mogu vam pišem, tako da ja ću da instaliram Windows, pa možda ćemo se javim poslije, možda ćemo se javim sutra, vidjet ću, tako da vidimo se. Trenutno sam na 57% za instaliranje Windows 11, inače ako se pitate šta sam uradio sa Windows keyem, već smo imali jedan Windows 10 Pro key, to je Windows 11 Pro koji smo kupili, koji valjda nije bio, ne znam ja, tako sam to ubacio i za sad mi radimo, tako da ćemo vidimo ako bude radimo. Ali ljudi, ja i dalje mogu vam upišem zapravo kako ovaj kompjuter izgleda uživo, znači snimit ću vam jedan video bez flasha, ok, sad se komp restartao, ali opet bukvalno mi svetli ceo ovaj deo, čak i ovdje malo, što bi mi svetlilo ovdje, to bi bilo ono jako dobro, kao što vidite, Ezro piše snimam ću vam bez flasha, ali stvarno, ono, znači ovaj komp sa 14 godina, na primjer, ljudima ovo bio san. Eto, ovo je nekada bukvalno bio san da gledate na YouTube-u i ja sad, kao što vidite, to nije da se ja sad nešto fleksa, ne bi se nikad fleksu, postoji neko jači, naravno, nemojte se fleksati, ali kao, ja kad zamišljam, nekad je meni bio ovako cilj da imam bukvalno PC-ka, na primjer Dexro, kada je bilo do njegov item u svijet, mi sve od ovo, ono, ja sad imam bukvalno takav komp kao što vidite, mislim, dobro, ovo je samo ARGB, ali ovaj procesor je naravno prejak, ali i dalje, iskreno čak je i bolje što smo stavili vodeno hlađenje ovdje, zašto sam tamo lepo popunio s ovim ARGB ventilatorima, znači bukvalno je ispalo sve perfektno. Ovo je drugi dan snimanja i ja sam bukvalno namestio sve, znači svi ventilatori lepo svetli kao što vidite, samo me RAM malo zezao, ali ne veze, neka svetli ovako, ono, šta me briga, bitno da sve svetli, tako da ljudi moji, kako se zove, sad ću vam također pokazati i Task Manager, instalirao sam i novi Windows 11 naravno, a snimio sam se toliko dugo mučio, mislim pogledajte prvo ovo, 20 skorova i 28 threadova, stvarno super, ja se sinoć toliko dugo mučio da namestim licencu, to je da mi Windows bude aktiviran. Instalirao sam 3 put Windows 10 i 2 put Windows 11, znači Windows 10 se preuzeo za 2 minuta, bukvalno za 2 minuta se preuzeo, ja u životu nisam vidio toliko brzo preuzimanja, ali ne veze, sad mi aktiviram Windows, sredili smo sve, sad ću još malo ići da testiram neke druge igre, tako da to je bilo to. Tako da ovoga videa bez flash gledajte i ovdje možete vidjeti zapravo kako sve svetli, znači izgleda realno jako dobro. Samo pogledajte ova 3 ventilatora koliko su bukvalno ulepšali sve, ali vodeno hlađenje je toliko dobro i jako i lepo svetli da ono stvarno ne znam šta da kažem, znači bukvalno mi sve također i ovdje svetli kad je noć, još samo bi bilo super kad bi ugradio neke LED trake ovdje, znači to bi bukvalno bio ono dream setup sad. Jedino što bi trebalo da promenim je grafička, pošto grafička nema baš dobar heatsink, ali dobro, rešit ćemo to, mislim 3060 je za mene još super, ali ovaj procesor je stvarno jako dobar, također vodeno hlađenje, ja sam mogu da uzem i vazdušno, ali ne veze, odlučio sam ipak, to jest ipak sam dobio vodeno hlađenje, tako da to bi bilo to od ovog videa. I ljudi moji, to bi bilo to od ovog videa, nadam se ako ste uživali, obavezno bacite like, share i subscribe i vidimo se u nekim od sljedećih. Pos!